Sive besibulala inyoka esigodlweni eLutsisini lomuhla njengoba bekungilo ilanga lelikhulu lencwala yeVeni leMaswati. Kuqale yona ingoma yesive lapho khona silo semhlaba besoloke sichubeke njalo sigidza nelibutfo. Emva kwayo ingoma yesive silo seMaswati sibese siyahamba siyawuvusela yona imibutho yekuvikela. Silo semhlaba sivusele lona libutho lolibonakele ukuthi linemandla nemigcomo lomkhulu njengoba belithokodiswa kuvusela silo semhlaba. Imbuko yabalekelwa ngaluhlolo lwengonyama. Imvumo yakho ngonyama ngicela kuzamela esithomeni sami. Bayethe bona phakathi. Ingwenyama yeMaswati inkosi Mswati wesithathu ubeseke sewuvusela bosiba likhulu bemave lehlukahlukene lebe bayingcenye ke yawo umkhosi wencwala. Lamave kufaka ekhathi live le-Taiwan, live leMangisi nalamanye ke lamaningi. Lo mkhosi lona uyabonakala kwekuthi ngeminyaka ukhanga ke tivakashi leti khashane nemave tite eVeni leMaswati tewubona buhle bemasiko eMaswati. Silo semhlaba sivusele lona libutho lolibonakele kwekuthi linemandla nemigcomo lomkhulu njengoba belithokodiswa kuvuselwa silo semhlaba. Ngizandile Mpapane tindzabeni channel yeMaswati titfombe ngijilisa mamba na Bhekisisa Nkambule sisesigodlweni eLutsitsini.